baik, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nonfit. Ya, hari ini kita akan mengikuti ibadah penghiburan atas meninggalnya Nenek Lai. Oke. Sepertinya guntur di langit sudah bunyi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Halo, Kak Yudit. Halo, bagaimana Yaya? Halo. Baru bisa lakukan siya yung mesyas. Hindi kaya. Orang Lampio sudah datang. Mati pertama ya. Ya, pola yang utama. Jadi ibadah penghiburan dilaksanakan jam 5 dan besok akan dilaksanakan lagi ibadah penguburan. Apalagi Deluka. Yang mana Deluka hari ini HP lobet. Kemarin orangnya juga lobet. Jadi semua serba lobet sih. Masa kita mah rombongan? Orang Leo dari Makassar, Signat, kayo kami kumpul mau mendahului. Kita semua. Bocor ban. Gimana bocor? Telepon dong padahal bukan masalah. Jangan lewat kami. Mulai dari antangnya sudah bisa jalan. Iya. Biar kamu pindah dipasang ini mundur iyo. Ano rin ko ni kamanya. Nata na bisa tong neto menteka. Oh. Kecuali pongelo. Iya. Tak, kedua. Halo. Iyo. Katepo. Oh ya ya, mana Nuna? Hindi siya aplik kadera na. Harus coba. Aperto repe. Oh, cerita mirip tuh. Ya, tole cerita na ano. Oh, tole ri. Narangi. Narangi, sahabat apa narangi tuh. Masuk story na to, pengalaman niya to. Masuk sini na to isa nga.
O anak ko to napatama na daw na budotor ano ka mo Masuli daw kay anak ko Lisa. to na Lisa siya masikolat tulo kay Yo, tara na lang patama ko. napakada daw Tara ya. anak ko lo may tuda Nasabi mo siya. tamangiru miriya Nasabi mo siya kay ano. tamangiru ballo tala amang niya Nalasaya to yung milunig ito. namiambo na kuwa pitolaki Nagkwato na nina. Ito ano ko, yan din ito, hindi lang sa nagtao, lang kali na pantong to. Di isa di pasikulila ako din. taam niya Taam, tatay mo le. taam Din pali na pa nako masusalibin po na daw. yaman Ayato, Taam mo ayato. lolo tatay mo. yaman na mo lang kaleto na ilang ba pa mangiru nagasa ki itaw na pesang ploy pa matanawa ka pa Yeah. yaman na ke batu kayu mo na longaran na o kumampaan yan naliman na riyo ta kumampaan Di pa dito. Di pa sa ana warat tila abin din na ano panasana ka anak kunde toyo bay maapakinan maniman kasi apa yamen ko say pa dan yun nala pa dan buar kan nala kami solan ni buntu ta dia tu kiposola dia na ngayon le mari parasa aku mo pa bunga na so solo so kala la inika lima kan oh anang pung artelabi Yo buntu buntundoki nadir ka di ka apa di bendo buntu na apa daw ni bukade muy bukade kon Uy. Oh. Ah, ito tayo na yung margin ko ate. Marre ko ber sumur kat bagian dapur. Masa sementara. Mau keder ke pararang lu. Iya. Wala, apa itu? Ano? Ikan tuna. Ikan apa tuh? Ikan tuna. Oh, tayo pernah boleh ini ale. Ya. Itu pararang sih ku serap sih, serap tadi oh, bukan dia oh, bukan dia. Pangararangnya. Uy. Pwede sambal anay. Sarap parang mikir dote kira. Kaya ba't obat ay bisa ku pakai serapan na? Oleh salah. Saya na dilului teh om. Tadi dulu ya. Tak pernah itu ya dulu ah. Tuh. Kalau serapan pasti di beda di pararang tidak lu. Tidak akan tidak direren. Mereka di bawah, Oke. Pada pilotek ya, aku kan serapan di dalam.